U šumi gde senke plaču noću, gde vetrovi šapuću priče strašne, ukleti vukovi vrebaju tiho, žele da unište sve ono milo. U njihovim očima svetla nema, smrtnički pogled tami odoleva. Krvoločni vukovi, ukleti i stari, žude za strahom, što im dušu hrani. A balkanska noć nosi priču strašnu o prokletim bićima koja milost ne poznaju i dok glas u mraku tiho poji, u sukobu sudbina ona hrabro stoji. Banatske planine, poznate po svom drevnom folkloru, šapotaju priče o duhovima i kletvama koje su odavno zaboravljene. I kako jesen polako nestaje, zima donosi drugačiju atmosferu, naročito u selima. Meštani u selu Pujan, pripremajući se za nadolazeću zimu, bili su zaokupljeni svojim zadacima. Tišina, povremeno uznemirena udaljenim urlikom vukova koji lutaju periferijom ovog malog sela. Susreti ljudi i vukova su retki jer se zna da se četvronožni lovci plaše i aktivno izbjegavaju ljudska naselja i skoro više od jednog veka ova dva sveta žive u harmoniji. Međutim, jedne jesenje noći 1958. godine vuk vođen uznemirujućom žeđom za krvlju upao je u dva sela s namerom da eliminiše sve članove jedne porodice, skoro uspevajući u tome gde je odneo dva života, a unakazio dva. Među seljanima kružila je priča da je zlonamjerno stvorenje nastojalo da ugasi lozu cijele jedne porodice i da se na taj način osveti za davno nerešen sukob. Ova priča jeziv je narativ o osveti i ispoljavanju dugogodišnjih ljutnji koje su odbijale da budu zaboravljene. Ali prije nego što nastavim dalje sa ovom pričom, ako volite istinite, ali jezive, mračne, paranormalne ili misteriozne priče, onda ste kod mene na pravom mestu. Vi slobodno pritisnite na like i preplatite se na kanal da biste uvijek bili u toku kada objavim nešto novo. A ja ću u međuvremenu započeti ovu istinitu priču. U podnožju Banatskih planina, okruženo bujnim zelenim livadama, mirnim jezerima i netaknutom šumom, nalazi se selo Pujan koje čini se kao da prkosi vremenu. Meštani u ovom selu i dalje čuvaju stare običaje, verovanja, legende i priče o preminulima koji se vraćaju kao vampiri ili kletve koje su bačene na obične smrtnike, koji se kasnije pretvaraju u vukodlake kada nastupi mjesec pun. Ove priče služe kao podsjetnik na svet koji prevazilazi naše razumevanje. I sa istorijom koja se proteže više od 600 godina, Pujan nosi osjećaj nostalgije i uprkos njegovom privlačnom šarmu, obavijeno je nekom vrstom mračnog, bajkovitog ambijenta. I tako u jesen 1958. godine seljani ovog sela uživali su u toplini septembarskog popodneva. Svih uzrasta od baka i deka do unuka okupljali su se na njivi da zajedno rade kako bi se pripremali za predstojeću zimu. Svi znamo kako je tu u selima na jesen. Čuje se smeh, šum kosa koji seku kroz travu i osjećaj zajedničkog truda bio je više nego prisutan. Šume koje okružuju selo postepeno prelaze u boje jeseni. Drveće se sprema da odbaci svoje lišće koje će prekriti tlo različitim nijansama zlatno-žute, crvene i smeđe boje. Šumske staze postaju prekrivene lišćem dok šapat vetra najavljuje promjene koje će se dogoditi. U ovom selu živjela je žena po imenu Marija Sabu sa svojom svekrvom i ćerkom Elenom koja je stajala usred njive okružena zlatnim poljima koja su bila spremna za žetvu. Njena svekrva, starija žena čije su ruke nosile ožiljke od godina marljivog rada, delila je svoje mudrosti s Marijom, prenoseći tradiciju i znanje. Njih gledala je Elena, Marina ćerka, koja bila je njen ponos i radost. S pogledom punim radoznalosti i mladalačke energije Elena je učila od majke i bake. Njene ruke bile su nežne, ali oči pune znatiželje, spremne da naslede tradiciju porodice. Međutim, vredni seljani nisu ni slutili o nevidljivoj prijetnji koja je vrebala iz senke, spremna da poremeti mirnu rutinu koja je vekovima oblikovala život u Pujanu. Uprkos umirujućim zvucima i lepotom prizora, osjećaj da nešto nije u redu visilo je u vazduhu. I tako, nakon napornog dana, Marija, njena svekrva Dumitrita i ćerka Elena umorne požurile su da stignu kući prije nego što ih uhvati mrak, jer nisu htjele da se zadese noću na njivi.
Kao što rekoh, oni su i dalje verovali da se čudne stvari dešavaju nakon što sunce zađe i mesec se na nebu pojavi. U tom mirnom prelazu između dana i noći, kroz gustu šumu, zavijanje vuka najavilo je nevolju. Priča o kletvi koja je bacila senku na ovog vuka postala je stvarnost u tom trenutku kada se on s očima krvavim iznenada pojavio ispred njih. Marija i njena svekrva Dumitrita, instinktivno shvativši opasnost, počele su da vrište ne bi li možda neko čuo njihov poziv za pomoć. Vuk se zaleteo, napadavši prvo njenu svekrvu koja je stala ispred Marije i njene unuke Elene, pokušavajući da ih zaštiti. Skočio je na nju i ugrizao je za glavu, osakativši njeno lice prije nego što je usmerio svoj napad na Mariju. Marija iza sebe sakrila je svoju ćerku Elenu koja je vrištala od straha. Marija pronašla je granu na zemlji gdje je pokušala da udari vuka, ali on nije osjećao bol. U naletu krvoločne zube zario je u Marijino lice, gdje je ona pala na zemlju nedaleko od svekrve. Iza nje u strahu i suzama ostala je njena ćerka Elena. Tada se krvoločni vuk okrenuo, zaletevši se u pravcu male Elene, i u tom trenutku tuge i očaja, krvlju natopljen vuk stajao je kao ukopan pred malom Elenom. Tama šume postala je gušća dok je vazduh drtao. Elena, paralizovana strahom, stajala je nepomično dok je vuk njušio i režao. Ali nešto se čudno desilo u tom napadu. Činilo se kao da vuk nije zainteresovan da povredi malu Elenu. U tom trenutku iz šume dopirao je zvuk ljudskih glasova i lavež pasa. Ljudi iz sela, alarmirani vrištanjem i bukom, brzo su se približavali sa bakljama i psima. Vuk uznemiren pogledao je oko sebe i instinktivno osjetio da je vreme da pobegne. Posljednji pogled uputio je prema Marijinoj svekrvi Dumitriti i nestao u dubini šume. Elena ostala je nepomična, ne shvatajući odmah da je opasnost prošla. Kada su seljani stigli na mjesto napada, zatekli su scenu koja je bila poput prizora iz najgorih noćnih mora. Marijina svekrva ležala je na tlu, bespomoćna i krvava, sa jasnim tragovima ugriza i ogrebotina na svom licu i rukama. Njena odeća bila je iscepana dok se krv slivala niz njeno lice. Malo dalje od nje ležala je Marija u polusvjesnom stanju sa krvavim tragovima ugriza na licu i vratu. Njene ruke bile su ogrebane u pokušaju da se odbrani, a drvo koje je koristila za odbranu ležalo je slomljeno pored nje. Mala Elena, iako fizički nepovređena, stajala je u šoku sa suzama koje su joj se slivale niz lice. Njen pogled bio je izgubljen u daljini i bila je i dalje zarobljena u strahotama koje su se dogodile. Šuma oko njih odjekivala je tišinom i strahom, a tragovi borbe bili su vidljivi svuda oko njih. Slomljene grane i krvi koje je bilo i previše. Nakon što su seljani pronašli Mariju, njenu svekrvu i malu Elenu, brzo su ih odvezli nazad u selo. Uz pomoć improvizovanih nosila pažljivo su prenijeli Mariju i Dumitritu. Dok je selo bilo obavijeno brigom i naporima da se pomogne, jedan od seljana organizovao je transport do bližnje bolnice. Uz pomoć nekoliko snažnih konja i velikih kočija, obe žene pažljivo su smještene i pripremljene za put. Iako u teškom stanju, Marija ponavljala je riječi "moj muž", kao da je slutila neko zlo. Malo li je ko znao kakva zla sudbina čekala je njenog muža. Marijin suprug Mihal zajedno sa svojom sestrom Lucijom i zetom Florinom provela je noć u kolibi blizu Ovčarnika u drugom selu, udaljenom oko 20 km od Pujana. Te noći, nekoliko sati kasnije, začuo se lavež pasa i ovce su bile veoma uznemirene. Zabrinut zbog te uznemirenosti, Marijin suprug Mihal izašao je napolje da otkrije uzrok. Kada izašao iz kolibe, brzo je uočio vuka koji nije pokazivao interesovanje za ovce ili pse koji su lajali na njega. Vuk je bio fokusiran na Marijinog supruga. On je počeo da viče i viče, znajući da bi glasniji zvuci trebali da oteraju vuka. Međutim, zastrašujuća taktika koju su seljani generacijama koristili protiv divljih životinja
ovog puta nije upalila. Vuk se nije povukao, već je napao Marinog supruga unakazivši mu lice i vilicu do te mere da više nije mogao da viče ili govori. Pao je na zemlju dok se Vuk zaskočio na njega zabivši svoje oštre zube u njegovo grlo. Njegova sestra i njen muž Florin uplašeni izašli su napolje da vide šta se dešava. Vidjeli su Marinog muža u lokvi krvi, a nad njegovim beživotnim telom stajao je Vuk. Njegova sestra počela je da vrišti, ne vjerujući da njen brat može biti mrtav. Uzela je vile i krenula na Vuka. Vuk, bez imalo oklevanja, zaleteo se na nju zarivši svoje oštre zube u njen vrat. Njen suprug uzeo je nož koji je držao u rukama i nekoliko puta zabio Vuku leđa, ali on nije izvadio svoje oštre zube iz njenog vrata, sve dok je nije ubio. U očajničkom pokušaju da spasi svoju suprugu, pokušao je da slomi kičmu Vuka udarajući ga drškom vile koju je podigao sa zemlje, koja se pri udaru prepolovila, ali udarac je bio bez značajnog efekta na Vuka. Vuk je bio nepopustljiv u svojoj žestini. U trenutku čiste sreće uspeo je nekako da uhvati Vuka za vrat i počeo da ga davi gdje mu je presekao disanje. Vuk je popustio gdje se otrgnuo iz njegovih ruku. S vidnom ranom na leđima od duboda noža Vuk se okrenuo i otišao nazad u duboku šumu. Nakon što je užasavajući napad Vuka okončan, Florin ostave da leži pored tela supruge Lucije i njenog brata Mihala. Bio je preplavljen bolom i šokom, suze su mu tekle niz lice dok je gledao u posljedice ovog stravičnog napada. Oko njega noć je bila tiha, prekinuta samo povremenim zvukovima vetra koji je šuštao kroz lišće. Zatvorio je oči svoje voljene supruge i njenog brata, obećavajući sebi da će Vuk platiti za ono što je učinio. Krenuo je da traži pomoć dok su njegove misli bile ispunjene uspomenama nekim bolnim i jasnim, a nekim nejasnim kao i tama koja ga je okruživala. Nakon nekog vremena krvavih ruku i izgubljene duše ugledao ispred sebe kuće. Duboko je udahnuo skupljajući posljednje ostatke svoje snage i tada je počeo da viče: "U pomoć, pomozite!" Njegov glas prekinuo je tišinu noći, probijajući se kroz vazduh s očajem i strahom. Ljudi su se probudili iznenađeni i uplašeni, izvrijući iz svojih toplo osvetljenih domova da vide šta remeti mir noći. Neki su se okupili na prozorima, dok su drugi hrabri otvorili svoja vrata i izašli napolje. Lekar je bio prvi koji je pritrčao Florinu, vodeći ga unutra da sedne, dok je ostatak sela, zbunjen i uznemiren, gledao i šaputao među sobom. Lekar pokušavao je da ga umiri, čisteći mu ruke od krvi, pokušavajući da sazna šta se desilo. Florin je jedva mogao da progovori, a kroz suze i šok njegove riječi bile su skoro nerazumljive. Vijest o napadu Vuka se brzo proširila i ubrzo je cijelo selo bilo na nogama, spremno da se suoči sa zlom koje je ušlo u njihove živote. Noć je postala dan u kojem nema sna, dan pun šaputanja vetra i straha od nepoznatog zla koje vreba u tami. Dok je svitanje razbijalo noć, seljani su zapalili svoje baklje i formirali potragu. Muškarci obučeni u debele kapute kako bi se odbranili od hladne zore čvrsto su stiskali svoje alatke, pretvorene u oružja. Selo je bilo ujedinjeno u jednom cilju: pronaći i zaustaviti Vuka, simbol straha koji je sada zavladao njihovim domovima. Stariji ljudi i žene koji su ostali da čuvaju decu i domaćinstva brinuli su se i molili za povratak svojih voljenih, a među njima bio i sveštenik, blagosiljajući one koji su krenuli u potragu. Potraga se kretala metodološki, od doma do doma, od štale do štale, odvajajući se u manje grupe kako bi pretražili šumovita područja i sporedne puteve. Kiša, koja kao da je pokušala da zaštiti Vuka, brisala je tragove. Tenzija je rasla svakim korakom, sa svakim šumom. Potraga se nastavila satima preko strmih brežuljaka kroz gusto trnje, ali ovaj Vuk se pokazao kao jedno neuhvatljivo stvorenje. Nakon iscrpljujuće i napete potrage, seljani predvođeni lekarom i Lucijinim suprugom Florinom s teškim srcem vratili su se nazad u selo. Kako su ulazili u selo, tišinu prekinuo je vrisak.
Iz pravca lekarove kuće u panici istrčala je njegova žena. Pomozite, pomozite, vikala je, glas joj drhta od straha i očaja. Seljani su se okupili oko nje dok je ona upirala prstom prema kući. Unutra na pragu. Jedva je izustila ove riječi prije nego što je izgubila snagu i srušila se, plačući. Florin i lekar prvi su pritrčali do kuće. Na pragu su zatekli zastrašujući prizor. Žena ležala je nepomično s ranama na leđima dok na vratu imala je vidne tragove prstiju kao da je neko davio. Zaprepašćenje obuzelo je sve prisutne, a posebno Florina, Lucijinog supruga, koji je s ogromnim čuđenjem posmatrao rane na telu ove žene. Rana na leđima izgledala je kao od uboda noža, a tragovi od prstiju na vratu činilo se kao da su njegovi, ali to nije bilo moguće. Dok su ostali seljani diskutovali i šaputali prepuni straha i sumnje, Florin je stajao zamišljen, zaboravljen od svih u svojoj muci. Šok i neverica su se smenjivali u njemu, srce mu je lupalo dok je mozak pokušavao da odbaci ono što su oči videle. Oduvek je verovao da su priče u kodlacima samo to, priče. Strahote koje se pripovedaju noću da zaplaše decu i zabave starije. Žena koja se prema pričama komšija pretvorila u kodlaka zapravo je bila nekada bliska komšinica Marijine svekrve. Njeno ime bilo je Ileana, žena koja je godinama živjela u miru sa svojom porodicom sve dok jedan tragični događaj nije promijenio sve. Njen muž Kostin nastradao je u nesrećnom incidentu u svađi sa Dumitritinim mužem oko jedne parcele koja se nalazila na granici njihovih imanja. Iako je službeno proglašeno da je Kostinova smrt bila nesrećan slučaj, Ileana nikada nije prihvatila tu verziju događaja. Obuzeta bolom i željom za pravdom, Ileana se okrenula drevnim i zabranjenim znanjima. Njen cilj bio je da pronađe način da se osveti, da donese pravdu za smrt svoga muža, ne shvatajući da će cena koju će platiti biti transformacija ono što je oduvek smatrala samo legendom. Njene noćne pohode koje su počele kao potraga za pravdom brzo su se pretvorile u krvavi niz napada, dok je sve više gubila kontrolu nad zveri u sebi. Kada su Florin i Marija otkrili pravu priču o Ileani, osjećaji u selu bili su pomiješani. Tuga za ženom koja je nekada bila dio njihove zajednice borila se s jezom zbog otkrića njene mračne strane. Marija preživjela je napad vuka, ali po veoma visokoj ceni. Izgubila je sve od najmilijih do sopstvenog lica, pa čak i delić svoje ljudskosti. Marija je pre svoje smrti 2000. godine otvoreno govorila novinarima o svojoj muci kroz suze i uzdahe tuge, upozoravajući oni koji su spremni da slušaju da su prokletstva stvarna, baš kao i vuk koji je unakazio. Šta više mogu reći, rekla je novinarki. Po tim zemljanim putevima hodam otkad znam za sebe i nikada pre nisam vidjela vukove. Sve do te jezive jesenje noći 1958. godine. Nakon smrti svekrve Marija ostala je sama, postavši predmet straha i priča koje su služile kao opomena da prokletstva nikada ne umiru. Marija je također ispričala kako je provela 2,5 godine u bolnici, ali da se više nikada nije osjećala isto. Izjavila je da se od napada više nikada nije osjećala kao čovjek. Novinarka je zabeležila da se Marijino lice nije moglo opisati rečima i da su tragovi zvijeri bili toliko zastrašujući da su je naveli da veruje kako je Marija možda nesvjesno preuzela nešto od divljih i nenormalnih osobina vuka koji ju je napao. Tokom intervjua s Marijom u opremi za snimanje dogodili su se čudni tehnički problemi. Kamera nije radila, mikrofon nije radio, čak i automobil kojim su novinari došli do Marijine kuće neočekivano udario kamion. Iako su ti incidenti nagoveštavali prisustvo neke nadprirodne sile, novinari su ih odlučili ignorisati, ne želeći da razmišljaju o tome da su možda ovi znaci povezani sa tragedijom koja se dogodila 1958. godine. Međutim, stanovnici Banatskih planina nekih 66 godina kasnije i dalje pričaju o tragediji koja je zadesila Mariju Sabu i ne oklevaju da otvoreno govore o svom verovanju u vukodlake. Iako su pravi vukovi izuzetno rijetki u regionu, veruje se da su vukodlaci češći, jer su to ljudi koji su naslijedili prokletstvo ili su navukli prokletstvo na sebe vršeći zabranjene rituale.
Meštani iz Pujana tvrde da oni koji se ne odreknu svojih grešnih puteva i žive bez pomirenja, gajeći osvetu u svojoj duši, bivaju kažnjeni tako što nikada ne nalaze mir, ni na ovom, a ni na onom svetu.